بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تعالى جميعا أيها الإخوة والأخوات مستمعي الأكارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iman tu alungan na panisugidan tanuro na kampitiara atano sa makampat sa giyang ka iya teruo na gari Hira. Sabab sa miyaka bisita tanuro no to kaya masaan tanwa giyang kutua titua pambana mambabtadian. Na mas mapia agyang kutua adna katawitan ron apia pa na makampat bulaboron so di tano kapanutula ko kaya pa kagad o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya pagintaw niya. Gari Hira huwa غار صغير يقع في جبل حراء. ينغا يا جرب abiton sa gari Hira na girba iya maito amapapa dalam si isaging kutwa palawa biton sa Hira wa yusamma al-yawm Jabal Nur ay beturun si isaging kaya masatan wa kapapantagan nagi Jabal Nur Shamal Sharqai Makkah al-Mukarrama si matatago sa ka pagutaraan na Makkah al-Mukarrama ala bu'di nahwa 4 kilometrat min al-Masjid al-Haram. Upama ka pagilayang ka na mga 4 ka kilometer sa ipon sa Masjidil Haram na taman sa Macau makasisagyan ka na Jabal Nur. وهو غار اشتهر بعظم شأنه في الإسلام. Girbai amya popular agyang kutua upamana betadian siko agama tanwa agama Islam. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه قبل البعثة. سبب sa النبي عليه الصلاة والسلام na simbos kanian sagyang kanana darpa kuda umpena amanan yan nakasugua wa fihi nazala alayhi alwahyi li awwal marrah rondna minipan tagakyat turuna pagampagana yagyang kaya wahyi si kuya manan yan na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapapantagan si sagyang kanana gari Hira. Bitar wallah اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bati ang kasuingaran o kadna nakaso amanan yan na inadingkan yan. Giyanan ikuan amanan yan na pagampaganaya ito ron si isagyang ka Quran. Wa yu'addu gari Hira ma'laman tarikhiyan islamiyan. May ito nga gari Hira sa katakatawan si iko pamana history si sa entera dunia akay Islami yadullu ala marhalatil khalwati wat tafakkur makang guguna na awanan sa geng kutua kategorya pamanadikat terambisa un Nabi sallallahu alaihi wasallam na gudinya na kapamimikiran allati sabaqat bi'thatu Nabi sallallahu alaihi wasallam miyuna din agyang kutua papana din yanon kang gulawla ako dapat nakapakaw maagyang kutua kaya baluin niya na nabi. Walaysa lahu ibadatun maksusatun fil Islam ba'da al-bi'tha. So sa mo to na din na ba simba matatendu si ko Islam ko orian o yamanan yan na kaya suguon o Allah subhanahu wa ta'ala ko lagi dana na din yan na kang gulawla sa kiyang kanan na darpa. Ay ka-importante niyan, tambu'u ahamiyata gari Hira min makanatihi al-azima. Paka simbo nga kiyang kuto pamana kapaka pupuno ka importante kiyang gari Hira
pangkatan niya na mala fi tarikh al-Islam ko history si ko agamatan o agama Islam. ويتضح ذلك فيما يلي na kapakaya pakarayagan tanwaya sagyan kaya pamana pamangaloin tanong pagampaganay ron mahd al-wahi mahdu nuzuli al-wahi ron din miya naragi po nagyang kutwa kaya pakaturun wahi ففي غار حراء نزل الوحي لأول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم isagyan kanan na girba hira na ron dun miya katurun nagyang kaya wahi siku pagampaganayaman yan na makomasi ko Nabi alayhi salatu wassalam wa bu'itha birrisalati al-khatima nagugyang ko to kaya sugoon sa gyang kaya minitalinguman yan sa kanya ni mulimpo sa na sugu wa kanat bidayatun nur wal hidayah miyabaluyanan na panagayanan nagyang ko to sindaw turuan lil bashariyati jama'a sa gyang ka-enter na mga manusia sa kalangulanganiran. Ikadua, ka-importante niyan, irtibatuhu bisirati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko to kikakampat yan, sa gyang ko to yamanan yan na tutulan si ko inukita no Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannathu wa yata'abbadu fi ghari Hira. So Nabi alaihi salatu wasallam na di sa kanyan ro paman na single mapapadalam sa gyan ka na nagari Hira bubsuan yan ro napsimba si ko Allah Ta'ala qabla al-bi'tha kudan yan panakabaluya yamanan yan na kaya sugoon wallah mimma yadullu ala safa fitratihi na makanggugunan na uwanan sa kalilinang agyang kutwa ayamanan yan napakaasalian wa kamal isti'dadihi li talaqqi al-wahi na gusto ka ko kompleto akariri para duniyan sang kutwa ka pumnagan yan ko kapakataling umunag yung utawahi. Ikadalawa ka importante niyan bidayatud da'wati al-islamiyya naron dun miya naragi po nagyang kutwa ki penulunun sa gyang kagamatan o agama Islam. من هذا الغار بدأت أعظم رسالة عرفتها البشرية. Sisagyan ka na girba. Naron miya naragi po ng kutwa pinakamala. Kaya po na nagyang kutwa paman na risala. Kaya to kawano mga manusya. Risalatul Tawhid. Agyanan soyamanan yan na kapakaisisasi ko Allah. Ilaman na rin mga pagari ko. Kailangan na makampakan raktano pipi agyan ka Tawhid. Wal akhlaq gugyang ko to paparangayan wal adl gugyang ko to yamana nakapaginuntulan. Ika pa importante niyan dilalatu ala fadlil khalwati wat tafakkur makang guguna na awanan sa kapakalalabiw di ayamanan niyan na katataram bisa na gugyang ko to di kapamimikiran para busi ko Allah subhanahu wa ta'ala yabruz ghar Hira أهمية التفكر في خلق الله. Paman namya karayag si isagyan ka na nagari Hira, ang kutwa ka importante di ka pa'y may kirana kang geda-geda si iku mga kiyapa nga din wallah subhanahu wa ta'ala. Wa al-i'tizal al-muaqqat an sahbi ad-dunya, yan kutwa ka awatas si iku mga ginawa ay bulayo ka sa paman na temporary bu, sa gyan ka dunya. Litahdhib an-nafs kaya may pigiron nagyang kutwa di kambita si ko ginawa wa taqwimiha nagusto ya mana na kapuribalu itaon kapakatituon si sagyang kutwa titwa ay mana na paukitan. Ikalima ka importante agyang kagari Hira ma'lamun tarikhiyun islami na kata-kata na iya na history si ko agamatan o agama Islam yu'addu gari Hira شاهدا على أعظم حدث في تاريخ الإسلام. Ito ngayon kaya gari Hira sagyan ko to apamana kama masaan apersi ko mga ala adi manggulola ko history si sagyan kaya agamatan o agama Islam. مما يجعله موضع عبرة وتذكير sabab sang kuta kamubaluin niya na at tuma ami kelala akakuan saguna agu tadem-tadem la موضع عبادة أو تبرك kana uba darpa ayamana na simple na ugyang ko to suan ng kana mga tao pumanungsa na disiranon tebarok agina na isa sa paranan
Ika na maka-importante niyan at ta'kidu ala anna al-ibrata bil manhaj la bil makan. Miya tangka dun, miya bergerak yang kutua ayat itu ke kuon nang kutua pembana. Okit kena bagi ki ang kutua darpa. Farag masyaraf al-makan kamam pena aya pembana kala ipang kata nagi ang kutua darpa. Lam yishra' al-islam ibadatun maksusatun fi. Na kena ubed na ini sugu agama tano agama Islam simba rombu pamana kitunay pamana misesenggai mimma yurassikhu mabda al-ittiba' wa tark al-bid'ah aya pamana mapemula mabegir nang kutua kapangungunutan ko ini kidi unun Nabi alaihi salatu wassalam na gugian kutua aya mana niya nakibegakan si kopi tibarangan aya mana na mga bid'ah agian nga pamana kari Hira azimun bimakanatih na mala ini si iku pangkatanian at tarikhiyati wa da'wiyya si iku history na gusto kini panulun si sagyang ka Islam irtabata bi bidayatil wahyi war risalah sabab sagyang kutua kikakampatian si iku kaya panaragip po no wahya kaya turun yang kun Nabi alaihi salatu wassalam na gusto risala minitalinguman yan Yan ni pamana kakailangan na tanor. Kapag mambua makapangaloy tano sa mga dalil, may kakampat si sagyang kada pamana kari Hira. Pag mayroon na si ko dalil ko, kaya basi sa si sagyang ka Quran, na pag nuzul al-awwal al-wahi fihi. Yan ko to kaya turon o pag-paganay wahi si ko Nabi alayhi salatu wasalam, sir kanya. Minituron na yan utakatir wallah iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq bat yang kasuingaran ukad na kainadeng kanyan inad niyan sa manusia sa maanan niyan na punsa alak sakum sa pambanaru wa hadhihi al-ayat yan kaya pamana mga ayat hiya awwalu ma nazala min al-Quran na padud na yako amanan yan sa kanyan ipagampaganaya itoron si sagyang ka Quran wa qad nazala ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ghari Hira initoron si kun Nabi alaihi salatu wasallam matatagus kanyan si sagyang kana na ghari Hira fadalla dhalika ala azim sha'nih na miyakang gunanawanan sagyang kutua kala agyang kutua pangkatanian سيبمان سيكو mga حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث بدأ الوحي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة ميابنو تلو عائشة كيف بإنسخانيان والله ميات رؤيا نapagam paganay panaragipun makap ayamanan yan na ipanaragipun ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutua wahi na agyang kutua mga tagi na pamana pangailay niya na titud na benar thumma hubbiba ilayhi al-khala uriyan yan na kaya bubayan yan agyang kutua di niya nakatitarambisa fakana yakhlu bi ghari Hira adi sakaniyan titarambisa sakaniyan bu sagyang kanan na girba Hira فيتخنث في نفسين بس كان ينسى بيبرا قوي آمانا ين آية بوغل بقينا كسيمبا فجاءه الحق وهو في غار Hira قوت namanya kataling mo nagyang ko tito benar sa kanya nakapapantagan si isagyang kanan na ghari Hira rawahul Bukhari wa Muslim pianutulay Imam Bukhari o si Muslim ikadua pemana mia aloi nuzul Jibril alaihi salam fil ghar wa fi nafs al hadith yang kutua kia paka talinguma akia turun Jibril alaihi salam si ko Nabi alaihi salatu wasalam na kapapagagan si sagyang kanan na pemana ghari Hira faja'ahu al malaku faqala iqra mia kaumo nagyang kuta malaika gitu si Jibril na Peter na baca kaki وهذا دليل صريح على أن الغار هو موضع لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام وبداية الرسالة ينني بمنا ميكان قونا نأوسا مريق أجن كايا غار
na sakanya ni darpa akyat tuna anu Nabi sallallahu alaihi wasallam agusu Jibril alaihi salam nagurund na miya naragi po naging utarisala. So samanan na isa miya istimbat si sagyang ka mga dalil na pagampaganayron tashriful makan bil wahyi la bidatig. Yang kutuwa kapakalalabi kasasla sagyang kanana amanan yan na darpa sabab sagyang kutuwa pamana kaya pakataling mo nagyang kutuwa wahi. Kena begitu adatian. Falam yushra qasdal ghari lil ibada. Dasuguun iba aya sabab pa benta ka pagantap na sungwa nagyang kanana pamana kuhan girbu lil ibada sa batawrun siba. Wa innama syurrifa binuzulil wahyi fi ayakini puro apang kata niya nagyang kuta kaya pakataling mo nagyang kuta pamana wahyi si ikon Nabi alaihi salatu wassalam. Ikadua, fadlu tafakkur wal khalwah qabla al-bi'tha. Yang kutuwa kapakalalabi o di kapaymikiran kang geda-geda pamana matataram bisa sun Nabi alaihi salatu wasalam kudaw panakasugwa. Id kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu wa yatahannathu fihi. Sabab sa sun Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsimba sa kanya nun disiran dirun mamakapipirar o gawi. Fakana dhalika tamhidan ilwahi nagina ni miya baloy panagayanan sa kaya pa mo nagyan ko to wahi. Ikatalo, azamatu alhadath alladhi waqa'a fi nagyan ko to akala amyang gulawla. Saman pamana minita taluga si sagyang kanan darpa. Wa huwa ibtida nuzul al-Quran ginan dini pagampagan ya kaya pakaturo nagyan kaya pamana Quran. Naisa na nayamanan yan na miya kalala. A'zamu kitabin unzila ala al-bashar. Pinakamala kitab. Ini turon si ikawayamanan yan na mga manusia. Yuti pa man na yan kaiyakuan. Gari hira na miyatang kadang kutwa kay importante niyan. Gulalan si iko mga dalila, mga korek, si sa Quran, si isa sunna, kung kababaloy niyan, adar pa ron miya katurun apagampaganay suwahi, nagudurum panayamanan niyan na miya kapanaragi po nagyang kutwa risala, raksa miya bagar agyang kaya ibra la bi inittiba, la bi taksis al makan bil ibada. Ayamanan na ayaki at ito na. So di ka pangunutan si ikon Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ubagyan ko to pamanakaptendu si sagyang utadar pa. So mga salaf rahimahumullah na adna miya nga aluiran makapantag ko kiyang bityara iran si sagyang gari hira. Qawl ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah قال في فتح الباري عند شرح حديث بدء الوحي وفيه أن ابتداء الوحي كان في غار حراء. ميالو يقول إن يا ابن حجر الأسقلاني سجين قلت كتاب ينا فتح الباري وكي شرحني سجين قلت بدء الوحي تجينا ما بدل منسو kama mata ani sakya panaragi po nagyang kawahi na siskanin sagyang ko to pamana girb siskanin sagyang ko to girb wa fihi fadlul khalwa liman salima min alwuqu' fi almahdhur padpana kalbihan agyang ko tuwa di ikatetaram bisaw to si imam buko masisigura dunia na di kita lugas iko pamana di mga pepia bubulos. وأن الانقطاع على الناس للتفكر في أمر الله كان شأن الأنبياء قبل البعثة. Diyan ko to pamana kapukasang kaginawang kasi ko mga tao sa di katetaram bisa sa ayas sabab na di kayong geda-geda ipay mikiran indelem-delem. Diyan ko to mga order wallahu ta'ala na ginanat tigyan mababaloy ayamanan yan na betad. O mga nabi si ko dakiran panakasuwa. Panamiyalo, قول الإمام النووي رحمه الله قال في شرحه على صحيح مسلم وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال العقل. أيامانا أميالو يكين يا إمام النووي سيكون قلت كي شرحا ينسان قلت صحيح مسلم
natigyan na mapapadalam si isagyang ka hadith surayagan sa betad o Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kako kompleto agyang kutwa ayamanan yan na akalian wa sihhatul fitra kapi ang kutwa pakaasalyan ay niganat yan din sa dalmakandang wa husnul istidad kapi a preparasyon yan litalaqil wahi ko kapum na ganyan si isagyang kutwa ayamanan yan na wahi wa anna Allah hubbiba ilayhi al-khalwa qabla an-nubuwah. Mata na suwala na ini kabubaya iyan nagu pamanamya suat din sang kutwa din yan katatarambisa kuda pa na makataling mo nagyan kaya pamana kaya baloy niya na nabi. Panamya Lois o kaya turoon yakina Ibn Taymiyyah rahimahullah qal al-amakin innama tusharraf bita'ati Allah fi. So mga darpan ayat tigyan na pamanakap kaslaon na sabab ko unot-tunot si iku Allah. Walam yushra an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala sahabatu qasda ghari hiral al-ibada. Kena oba ini sugu kung Nabi nagusi ko mga sahabat yan. Ibantak niran na giyang kanan na pamanagari hira sabaya may pikiron na simba kaon. Ma'azimi ma waka' fi mampanamala amyang gulawla si isagyang kutwas sa manamyang gulawlaw. وفيه بيان أن شرف الغار من جهة ما وقع فيه. Samoto namya karayaga aya pangkata nagyang kana nagirbu o ay nagyang kutuangan ni namyang gulawlaon la min jihati ta'abbudi fihi ba'da al-Islam. Kana oba makapantag sang utakap simbaon si ko oriano pambana Islam. Qawlu Ibn al-Qayyim rahimahullah panamya aloy na so katuro yakin Ibn al-Qayyim fi siyaq hadithihi am ibtida' al-wahi sang kutwa kaya pa ka gede-gede kaya pa magusen yan sang kaya pa ka panagipo nagyang kaya wahi wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam qabla an-nubuwah hubbul khalwa wat ta'abbud. Ayamana na pada sa turuan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ko unang panudan yan kanabi nang utakap kubeen yan sa dinyan katutarambisan nagukap simban yan. Fakanat muqaddimah bayna yaday al-wahi na miyabalo yan na panaganan si ikwayamanan yan na wahi. Padapan, qawl al-Qadhi Iyad, rahimahullah, yan kung tamyalo yakini Qadhi Iyad, ikalimus ka niyan wallah. Qal, وفي تخصيص غار حراء بذكر الخلوة فيه دليل على ما أعد له من أمر النبوة وتهيئته للوحي قبل نزوله. Mapapadal mo ng kutwa katatandu sa giyang kaya girba hira sang kutwa pamanakap kelwe sang kutwa di niya na katatarambisa na makanggugunan na wanan sa kaya preparaduon din sa giyang kutwa pamanabetada giyang kutwa kakenabinian nagusok kaya preparadon sa giyang kutwa wahi apaka taling umong ko ona ang panudan niya na ayamanan na kator. Ayaman na ulalag na miyan di mong sumasalaf agus mga ulama sa kasla sa giyang kanana gari hira makapantag ko kaya ang gulaw-law na giyang kutwa pagampaga niya kaya pakatoro na giyang kaya wahi arak sa yaman na nabubagir nila nagutatangkad nila na ang kutwa kasaslaaw na ayatitu ng kutwa yaman na kini itong yan. Gusto pa man na kaya baloy niya na rawatan kana uba ay may pikiron na tundu na ad na simbaw no di na tebarukan lagi dan napsu na mga padana na mga pamamala. Kaya na ni pamana titu ato na abay ni na okit-okit o mga salafus saleh. Ato na mga rarad agyan kaya pamana gari hira. So kiyang bitya raw no mga ahlul ilm na pagampaganeron athar ad-diniya. So rara diyan si iko kapagagama bidayatul. Yan ko tuwa kaya pa ka panaragi poon o pamana kaya turo nagyan ko ta wahi kana gari hira mabda'a nuzul al-Quran kaya gari hira naskan yan ni pamana panagayana na kaya turo na gyan kaya Quran fatarattaba alayhi dhuhur a'zam ni'matin unzilat ala al-bashar na yatitu miyang gulula na pinakamalaalimo ini turun si iku pamana mga manusia wahya ni'matul hidayah yanan so pamana limu wallahu ta'ala turuan. Ikadua tathbit asl at-tauhid kaya tang kadupaka sa lagi nga kapakay si Allah
min ghari Hira intalaqat da'wat at-tauhid. Yang ghari Hira naron din miya ka panaragipon. So panulun aka pakay sa sig wallah al-khalis ada sanin-saningan. Wa nabdha shirk wa dalal. Nagugyan ko to kinipagawaan si ko kapanakuto na gusto mga kadudugan. Ikatalo, bayan fadl al-Quran al-Karim. So, pamanagyan pakaraya, gagyan ko to kalbihan, agyan ka Quran, idh kana awwalu ma nazala min al-Quran fi sabab sagyan ni pagampaga na yami toron sagyan ka Quran si sagyan ka pamanagar shahidan ala 'izami aw 'azamati kalamillahi jalla wa ala. Manami abalian na saksi sagyan ko to akala agyan ko to pamana atru Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, amyalo yung mga ahlul ilm, al-athar at-tarbawiyya. So, pamana, mga raradiyan, si ko biitan. Ta'zim, qimatu tafakkur wal khalwa. Gen ko to kala, arga o di ka gda-gda. Kapay mikiran na gudi ka single-single, yubayin athar al-khalwa fi tazkiyati nafs. Miya karayag sana, gen ko to pamana. Araradagyan ko to di ikatitarambisa sa kapkasuti o ginawa wal istidad li kabulil haq kapkari para duniyan sa katerimaan niya si sagyan ko to benar. Ikadua, at tadarruju fi i'dad ad-du'at. Yan ko to pamana di ka pakatundug-tundug ka pakasusuklya o di ka preparado mga du'at. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam uidda lil wahyi bil khalwa. So Nabi alaihi salatu wasallam na preparado na pagampaganayron nagyan ko to katurunan ko to wahyi na miad na ginguta khalwa wa ta'abbud ginguta kapsimbanian qabla at-taklif si ko unang panudaon na kipaliwatan sa giyang kaya pa man risala wa fi dhalika darsan lid-du'at giyan ni miya baluya paman tumas iko mga panunulon fi al-i'dad an-nafsi war-ruhi sa kailangan na basta panulong ka na mapreparadong ka ginawa ka na gusto yamanan yan na niyawang ka. Tazkiyatu nafs qabla ad-da'wa. Masuting ka ginawang kasi kung kapanulon. Yadullu ala anna islahan nafsi muqaddamun ala islahil ghair. Miya ka pamanang guna na usa. So kapag umping ka sa ginawang ka na mas mauuna di so kapag umping nga sigo sa lakaor ka. Ikatlo, miyalo yung mga ulama al-athar ad-da'wiyya. Nagyan ko to pamanararad si ko kapanulon. Pagampaganayron intilaq ad-da'wa al-islamiyya. Yan ko to ayamanan yan na. Kaya pakaladlad yan ang kapanulo na Islam min ghari Hira bada'at a'zamu risalatin arafahta tarikh. Ayamanan namin naragipon si sagyang kay ghari Hira. So pinakamala risala kaya tukon sa pambana history sa dunia. Ikadua, as-sabru ala a'ba' ad-da'wa. Yan ko to kapangin sabar. Si ko pamana kapagawidis yan ka da'wa islamiyya, mawaka fil ghar min rahbatil liqa al-awwal. Ngutam yang gulawla. Sagyan ko to pamana girbo, sang ko to kaya lakalakyan, kung pagampaganaya kaya turunun wahi, yu'allam as-sabr wa thabat. Nami pangandoon yan ang ko to kapadikita ako kasabar amama takalif al-azima si ko piti barangan ang mga paturaya manan yan na mga ala. Padapan al-i'timad ala Allah wahda. So kasasarihin kasi ko Allah Ta'ala isa-isa. Fad-da'watu bada'at biwahi min Allah. Yang nga pang nina, may naragip po unsang utawahi, makapupuun si ko Allah, la biquwatil bashariyya. Karena kiubaso kapasang manusia. Ikapat, al-athar al-aqadiyya wal-manhajiyya. Nagyan ko tuwa pamana, pangararad, pamana, nagyan ka iya pangimpinar paratiya na gusto mga ukit-ukit, syaraful makan bil hadath la bidatihi. Yang ko to yamanan yan na kasasala ako darpa kena oba yang ko to pamana miyang gulolon bagitud na dati yan. Ikadua, tahqiq al-ittiba' wa tark al-ibtida'. Yang ko to kapketanto ako kapangungunutan si ko Nabi alaihi salatu wassalam na gusto kibagakan si sagyan ko to pamana mga piti barangan na mga bid'ah. Yang ko to pamana kuan ay may pikir mga layak si isagyang kaya pangimpinar para tiyayana. Pagampaganayron, tahiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li talaqi al-wahi. So kaya preparadusi ko Nabi alaihi salatu wasallam sang kuta kapung na ganyan si isagyang kuto wahi. Ikadua, i'lan bidayatul risala al-khatima. Yang kuta kaya pakito kawi. Si ko panagayanan, agyang ka risala, mulimpusan na yamanan yan na suhu. Ikatalo, takrir asla tauhid. Yang kuta kaya tangkada. Si ko pa kaasal agyan kayamanan yan na
tauhid. Si man ko mga hadap si ko bitan na paganayron tarsi khimat at-tafakkur wal khalwa. Yan ko to kaya pakambakan na o kala iyarga o kang geda-geda kapay mikiran na kugyan ko tadi ka tetarambisa. Ikadua, i'dad ad-da'iya nafsiyan wa ruhiyan. So kaya preparado o pamana panunulun sa ginawa niya, na gusto niya waniyan. Ay katalo ta'lim as-sabr wa tahammul al-mas'uliyah. Yang ko to kini pangdo nung ko kasibar na gusto ka pagawidi si ko pamana responsibility. Si ko mga layak ko pamana kapanulon intila ka da'wa al-islamiyya. Nang ko to kaya paka ayamanan yan na ladlad o panulon si ko. Agama Islam, ikadua bayanan na da'wata min Allah miya karaya gagyan ka panulon na si makapupun si ko Allah. Ikatlo na gyan ko tuwa ersa manhaj at-tadarruj fi da'wa. Kailangan na dingga mapenimbelagi maito agyan ko to pamana kapaka tutundu-tundu go panulon. Padayamanan yan nakuan hadap layak al-manhajiyya si kumipantag ko mga ukitukit takrir anna syaraf al-makan bil wahyi la bidati miya tangkatangkad amata anagyan ko to pamana pangkata nagyan ko to adarpa na si ko pamana kaya turun nang utawahi kana bagiyan ko to dhatiyan. Ay kadua tahqiq al-ittiba' wa tark al-ibtida'. Yan ko to kaya tangkadasan ko to kapangungunutan ni si ko langwan na kaya pakaladlado Rasulullah usukim bagakan si ko ayamanan yan na di kang galabak sa piti barangan na anto na ba ini na mga bid'a amuri-puri nagyan ko to akuan anto na ay pamana sindedan ko kya ang gulaw la history si sagyan gare hira paganaron na si ko sindedan ko pamana pangimbenar tahqiq al-ubudiyya al-khalisa lillah miyatang kadagyan ko to simbo na tubuh halusa si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua rabtul bashariyya bil wahyi yan ko to kiko connection o mga tao sa yan ko to yamanan yan na minitaling umaawahi mipantag si ko sindedan ko parati agusu bietan na paganaron tazkiyatun nafsi wa tahdhibiha yan ko takapsutya si ko ginawa yan ko to pamana diron kang bieta ikadua i'dad al-qalb li haml amanati risala yan ko tadi ka preparado si ko puso ko kapagawi di sa yan ka pamana risala ikatlo ta'lim ahamiyat tafakkur fi khalqillah ipengendoon ko kay importante adi kang geda-geda si ko kaya pangadno wallah subhanahu wa ta'ala so pamana gaya si iko kapanulon anto na isindedan yan na pagampaganayon bidayat hidayat il-bashariyya jama'a miyan naragi puno ng kuto turuan ko mga manusia sa pamana kalangulanganiran. Ikadua iqamatul hujjati ala al-khalq miya katindigagyan kuto palati ko akarina si iko pamana kadendena pagtaw. Ikatlo ikhrajan nas min ash-shirki ila at-tauhid. Nagyan kuto pamana kapag liwanda si iku mga tao o kapan ako to nasisiram pudelma si isagyan ko to ayamanan yan na kapakay sa si iku Allah subhanahu wa ta'ala yan ang ipamangnin tano si iku Allah so kalangulang na kakadagad ang mga pasyo o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na katukawan tano kalo-kalo na kasabapan sa ituguday tano si isagyan kaya dunia na ayamala na si ko kapakataling umatano sa hadapan wallah hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.